الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، لا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، لم يدع خيرًا إلا دل الأمة عليه، ولا شرًا إلا حذرها منه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن لإطابة المطعم أثرًا بالغًا على الإنسان في سلوكه وحياة قلبه واستنارة بصيرته وقبول دعائه، وأن لغبس المطعم أثرًا سيئًا على الإنسان، ولو لم يكن من ذلك إلا عدم قبول دعائه لكفى ذلك زاجرًا، فإن العبد ليس له غنى عن دعاء ربه طرفة عين. إن المحرم إما أن يكون تحريمه لغبسه في ذاته لكونه يغذي تغذية خبيثة كالميتة والدم ولحم الخنزير، وإما أن يكون محرما لحق الله أو حق عباده كالمكاسب المحرمة من الربا والقمار والسرقة والغش في البيع والشراء والغش في العمل الذي استؤجر عليه، وما أخذ بطريق الرشوة أو الغيانة في العمل الذي أسند إليه. يتي الله سبحانه وتعالى أولو الله متوي نحانني يتمو يتمو كانك الله سبحانه وتعالى تبدو إن وودني إن ويمري إن كنك تبت مجر منه إمودن وهدي إن كلك تبت لر منه إمون seedo ala reweteɗo e goonga siwona kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko gooto, ala jeyɗo tagore nden ko wonamo kanko Allah, ala mo tagore nden hani rewde siwona kanko, ala ko dagi sina ko dagini kon, ala ko harmi sina ko harmini kon, diina ala sina ko sar'ini kon. seedo nelaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo makko ko nulaɗo makko, oɗo nelaɗo mo tawi o accali moƴƴere hay wotere, o accali hay hunde nde tawata neɗɗo waɗay heɓa ko moƴƴi si wona o tindini e mum kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. O accali kadi bone hay fus, kala ko tawata neɗɗo si waɗi o heɓay bone e konko waɗi on ka gurdam makko aduna ɗo maka lakara makko, o accali hunde ɗum si wona o rentini mofteren e muɗum. toro Allah subhanahu wa ta'ala yo juuɗe nelaɗo e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen o hisnaɓe. ɓawo ɗum ko wano yo yimɓe huli Allah subhanahu wa ta'ala tawata kon neɗɗo on ko ɗum ɗo o hana yamirede, ko ɗum kadi o hani jaɓude so yamirama, ko daraja mo tawata kadi wona fof hewtata ɗum wi'ede hul Allah. anden haray Allah subhanahu wa ta'ala e hikma makko on e ñeeñal makko ngal himo waɗi hunde fof ko honno nde wonirta si nde moƴƴay. an oɗo bani adama, Allah subhanahu wa ta'ala simo faalano o maheten no gimbal mahirte non, bimbi goto tawa ko a neɗɗo timmuɗo tis, kono hikma makko o waɗi ko ya fuɗɗo ko a sintere ndiyan iwaɗo yaha ko a heɗɗere, iwaɗo wona huyre, ɓawo ɗum fuɗɗoɗa wadde ɓandu wona neɗɗo, janɗira ni gokkun gokkun ha hewta ka o faala ɗon kanko subhanahu wa ta'ala. nder oɗo dumunne mo wonɗa e janɗude e muɗum
himo waɗi sabu ɓeydagol ɓandu maɗa ndun e ɓeydagol kala ko woni e maɗa sabu on ko e ñanduma ndun e njaram maɗa koko ñamata yara kon ko ɗum ɗo woni e wonde sabu ko funtata e ma wo funta ko ɗum waɗi haray an neɗɗo julɗo on no hananma ya andu wondema ñamugol ko laaɓi no mari batte e maɗa ka jikkuji no mari batte e ma ka gurdam ɓernde ma no mari batte e ma ka hentagol giiɗe ɓernde maɗa nden no mari batte e ma kadi ka jaɓegol ma du'aji ɗin wono noon kadi ñamugol ma ko tuuni ko soɓi ɗum ɗo kadi no mari batte bonɗo e ma an neɗɗo on si tawno wonali e mum hay hunde e batteji bone sina angal jaɓanede du'a ɗum ɗo yoni ko hanuma rentinde ñamugol ko tuuni ko waɗi neɗɗo on wawata wonde yondiniɗo e makko Allah subhanahu wa ta'ala tawa o noddatamo si tawi noon hiɗa noddude Allah bimbi e kikiɗe hiɗa faala yo o jaaboma ɗa wadde ko hatta o jaaboma andi a lorra e hoore ma woni haray Allah subhanahu wa ta'ala o daginani en piiji ɗin fof o ittiti piiji seeɗaji ni ndaarugol si en jaɓa jeeyede ndaarugol si en jaɓa haɗede ndaarugol si tawi en neetoto iwtiren ɓaawa makko kanko subhanahu wa ta'ala e ko haɗi en kon anden haray ñaamugol ko haɗa kon no wondi e probléme wolanaɗo e bani adama piiji harmuɗi ɗin Allah subhanahu wa ta'ala ko o harmini kon fof ko e piiji ɗiɗi woni imma o harmina hunde nden sabu himo andi kanko moƴƴinɗo hunde nden on hunde ne soɓi se a naadinde e ɓandu maɗa ndu waɗay ella nder ton o innema wata a ñaamu ɗum ɗo sabu kanko himo andi ka gundo makko sa ñaami moƴƴana ɓandu ndu moƴƴini ɗum ma tawa ñaamugol ma ɗum no e mum yeebugol haqqe Allah ma haqqe jiyaɓe makko ɓen o innema wata waɗ wano teewu kose ma ko maayi jiibi e ko nandata e muɗum ɗum ɗo ko aynu on ko kañum tigi woni ko soɓi kañum tigi woni ko harmi amma ko faggitate kon yani hunde harmunde si innama ko harmi ko hunde tawnde zaati mayre on tigi ko kañum harmi e hunde tawnde ko noone no nde ardi e ma noon ko noon harmi kono kadi nde harma masalan so wi'i ñiiri harma kono no ñiiri no arda e ma laawol goo harma so wi'i sonnajo goto harmuɗo ala kono hiɗa faggora mo noone goo tawa hemo harmanma idan ko wona noon piiji heddiɗɗin goo taway kanji ka aynu majji ɗi harma kono noone no an faggitorɗaɗi haaɗi hewti junngo ma noon no harmiranma idan ko ɗum waɗi no serti hunde nden no harmi e hunde nden no harmanma haray ka faggitanɗe wano riba e carte e nguyka e janfagol ka ngeygu uyta ma ɗum janfagol ka golle ƴetta ngeynaari ɗum ɗo ne jeeya e piiji ɗi tawata ɗin ko harminanayɗi ma hunde nden ka faggitagol wona harminayɗi hunde nden ka aynu mayre inna allaha subhanahu wa ta'ala qad adna almu'min bi halalihi an haramihi wa bi fadlihi amman siwah فما حرم عليه شيئا من الخبائث إلا وقد أباح له من الطيبات ما هو خير منه وأضعاف إن منهج الإسلام في الأطعمة كمنهجه في جميع المجالات منهج السماحة والحفاظ على سلامة الأرواح والأبدان والعقول فيبيح الطيبات من الأطعمة النافعة للأبدان والعقول ويحرم الخبائث الضارة للأبدان والعقول أمر الله سبحانه عباده أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم وأن يشكروا على ذلك فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون الله سبحانه وتعالى يرمي عند مكوندين o waɗi ko yonata wonande neɗɗo gomɗinɗo on e piiji makko dagiiɗi ɗin yani o waɗi e dagiiɗi ɗin ko tawata no waawi yonde neɗɗo on
o waɗi e ɓural makko ngal ko tawata no wawi yonde neɗɗo on ha tawa o feƴƴata ɗum ɗon o yaha e harmude ɗin. sen daari e nder marché ɗin fuu piiji dagiɗi wonɗi ka nder marché ɗo ɗin e piiji harmuɗi wonɗi nder ga ɗin en tawa piiji harmuɗi ɗin ka ayne ɗi yona hay 2%. piiji harmuɗi ɗin haɗa ko zati majji on tigi harmi e nder piiji dagiɗi woduɗi ɗin e nder marché ɗin a tawa ko 2% tawa woni piiji harmuɗi ɗin ka ayne majji. amma o e 98 nder temedere dagiɗi ɗi harmi wo ka none faggagol maɗa sina ɗi fof ko dagiɗi. sa andi laawol ngol rewata ha heɓaɗi ɗi fof ko dagiɗi. amma noon sa rewi laawol ngol wiyaka yo rew fiya heɓuɗi ko ɗo ɗi harmanayma. ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o dagini immorde e piiji dagiɗi ɗin konko tawata kala haaju neɗɗo on ko woni e muɗum tawano ton ko dagi. yani kala ko hatton jinta kon an bani adama ko wonkima miijoto kon tawa no faala no woodi ko dagi e muɗum. sa acci ɗum ɗum fof a yahi ka harmi ton hara ko an toñi. laawol ngol islam waɗigol e fiiɗiɗo piiji dagingol e harmingol no wayi wa laawol ko islam waɗi kon e piiji heddi ɗin. Allah subhanahu wa ta'ala se wattani yila en taway ko harmini kon fuu ko e laawol newanagol yimɓe ɓen fiirenugol kisi e maɓɓe on fiirenugol ruhuji maɓɓe ɗin fiirenugol ɓalli maɓɓe ɗin e fiirenugol haqqillaji maɓɓe ɗin wona harmingol tun fi ɓittingol ɓe. ko ɗum waɗi subhanahu wa ta'ala o harmini piiji tawata woni majji ko lorra nafoore hunde ala toon ko ɗum waɗi so harmini ɗi. o yamiri jiyaɓe makko ɓe ñaamugol ko laaɓi e konko o arsiki ɓe jarnamo e hoore muɗum o wi kanko Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuha alladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. ko onon yo yimɓe gomɗinɓe ñaame immorde e ko laaɓi e konko min arsiki on jarnon Allah e hoore muɗum so tawi woni ko kanko rewotoye. si tawi woni ko kanko tu wonɗon e rewde on kafitatama hay fus haray ñaame immorde e ko laaɓi e konko arsiki on yirto ɗon jarnomo kanko subhanahu wa ta'ala e hoore muɗum jarnugol Allah e hoore nema makko on ko honɗum ɓe wi sukru ni'ma yakunu bi itirafi alqalbi annaha min allahi wahda wa tahaddusu lisani bidhalik wal istinanatu biha ala ta'ati llah. jarnugol nema Allah on ko piiji tati irritagol ka ɓernde ma nder gar wondema de o nema mo jogiɗa ɗo ko immorde Allah pet. fama bikum min ni'matin fa min Allah. kala moƴƴere hum kon jogiɗa kala nema hum ko marɗa ko Allah addama kon ko Allah kon ƴuri. irritagol ma ka wonkima wondema ko jogiɗa kon e moƴƴere fof ko immorde Allah ɗum ɗo woni fuɗɗode yettugol Allah ngol subhanahu wa ta'ala e hoore nemaji makko ɗi. ɗimmum ɗum ko yewtugol ma ka ɗengal ma jarnamo kanko subhanahu wa ta'ala e hoore nema makko on. tammum ɗum ko ƴettugol nema on wallitoramo e hoore ɗoftagol Allah hara wallinoralimo yeddugol Allah. sa qirritika ka ɓernde ma o nema ɗo ko immorde ka Allah a jantika ka ɗengal ma a jarni subhanahu wa ta'ala a ƴetti on nema a wallinori e yeddugol Allah hara a yettali Allah. ko labudda ɗiɗo tati timma qirritoɗa ka ɓernde ko Allah waɗanma ko marɗa kon jantoɗa ɗum ka ɗengal ma ƴetta ɗum kadi wallinora e ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala hara yeddirali muɗum. haray anden haray so tawi woni neɗɗo on timmini ko wiyete ko jarnugol Allah subhanahu wa ta'ala haray bone ko jokkaynomo kon e ɗum ɗo iwi wonti oɗo nema ko o darolgal fi gurdan wallitortede ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala. si tawi woni neɗɗo on jarnali subhanahu wa ta'ala e hoore nemaji makko ɗin yo andu haray nema ko woni heɓude kon ko istidraj. haray Allah suynaymo woni istidraj ko suynugol bi mana koko buusejo on faggata kon. non andi ko buusejo faggata kon ko faggude nde ala battane moƴƴo o ñaamu yarami hirse ma donc ɗum ɗon ala nafoore. si Allah neminima nema a ƴetti nema on a yeddirimo a jarnalimo e hoore muɗum haray nema on hande kadi o wi wongol ni'ima o wonti nikma o wattitoto o wonta lette hande kadi e hoore maɗa
haray wonti istidraj Allah subhanahu wa ta'ala suynirta ɗum ɗo woni ha o ukke ma e halkare o nange ma wano wirno ni ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yashurun e ɓe tañƴini ɓe sikku wondema ko men woni ɓe e ɓeydande immorde e jawle e ɓiɓɓe ko yaccinangol ɓe moƴƴere ko hittingol fiyo ɓe ko moƴƴi ɓe andali wona ko suynugol bi mana koko dannajo on waɗanta jawre nde lanɗan kon ko hande heɓa probléme inna allaha taala anzala ala nabiyihi alkitaba wa bayyana fihi lil ummat ma tahtaju ilayhi min halalin wa haram kama qala taala wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay wa wakkala subhanahu bayana ma asqala min at-tanzil ila ar-rasul kama qala taala wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim وما قبض الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله له ولأمته الدين فعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإرده ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الهما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك هما ألا وإن هما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هري الله سبحانه وتعالى وتبني كدفتر مكة o ɓangina ni mofte ɗen kala ko ɗe hatton jini immorde ko dagi e ko harmi wono wino noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay Muhammad min tippini e hoore ma deftere nden fi ɓangingol kala hunde tibyanan likulli shay fi ɓangingol kala hunde ala hay hunde ko ɓangali ton imma anda maron ka andude ɓaawo ɗum kanko Allah subhanahu wa ta'ala o acciri nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓanginangol yimɓe ɓen ɓanginangol mofte ɗen konko jilɓi immorde ko qur'ana mumi tawa feñcitaali o acciri nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam feññingol ɗum ɗon o wi kanko subhanahu wa ta'ala wa anzalna ilayka zicra litubayyina linnas ma nuzzila ilayhim min tippini e ma alquran fiya ɓangina yimɓe ɓen konko tippina e maɓɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe feƴƴinaali ha Allah subhanahu wa ta'ala timminani ɓe kamɓe e mofte ɗen kaaɗo diina Nu'man bun Bashir radiyallahu anhuma o wi o naniri nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaki kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wondema ko dagi kon no ɓangi goto landitata ko tawi ɗum ɗon no dagi fof no andi no dagi ko harmi kon kadi no ɓangi goto landata ko tawi ɗum no harmi masalan so wi beere ma e wi zina ma e wi wujjugol hay goto jiɓaki so ɗi piji no harmi ka si o waɗi himo andi ko moƴƴa o waɗi si o acci himo andi koko moƴƴa o acci goto jiɓaki ɗum ɗo e piiji waɗi noon ɗin fof ko tawata kon no janta ɓangina ɗum ɗo no harmi amma dagiɗi ɗin a yahata ha yi'a ka wi'a lemunne no dagi mango no dagi jaabere no dagi ataka ɗum windi fi hon ɗum par ce que lasli on ko piiji ɗin fof no dagi sina ittitaɗi ɗin lasli on e piiji ɗin ko kala ko sari on arali wi'i no harmi hare harma ko ɗum waɗi koko harmi kon konta wona ko dagi kon kontatake idan ɓe maaki no hakkunde ko dagi kon e ko harmi kon piiji jilɓuɗi yimɓe ɓuyi andade ɓe maaki mo rentike e ɗi piiji jilɓuɗi haray o dandi diina makko kan e teddungal makko ngal mo yani bi mana mo waɗi ma ñaami ma wuuli konko jilɓi haray o yanay ka harmi ɗon no wayi wa gaynako yaaɗo ayni moggo tongere sa ari e binde hoggo ngesa goɗɗo a waɗi wuro ma ngon ɗon ko joni nana gokkun sortuke nato e nder ton sa yano ha woɗɗitoyɗa sikkun sortuke nde kon hoyta kan ngesare a andi kun sortuke
kono sa ari ha moggo ɗon a ayni ɗon ɗum naata toon aɗa anndali karra'i yar'a hawla alhima yuusi kon yaqa fi no wayi wa ngayna ko arɗo waɗi ngaynateeri muɗum ndi moggo toŋere goɗɗo no ɓatti ka o yana nder ton ɓe maaki wattane yila ande lanɗo fof lanɗo no mari toŋere kala neɗɗo laamiɗo himo mari ko wiyata ɗum ɗo wattaki awa ande toŋere Allah nden ko harmuɗi makko ɗin toŋere Allah nden ko harmuɗi makko ɗin bi mana Allah ko toŋi ko harmuɗi makko ɗin idan ɓe maakino e ɓanndu neɗɗo huunde so nde moƴƴi ɓanndu ndum fof moƴƴi so nde boni hara ɓanndu ndum fof boni ɓe maaki ko woni ɗum ko nde ɓernde so ɓernde neɗɗo on boni junngo makko ngo watta ko moƴƴi gite makko ɗen darata ko moƴƴi noppi makko ɗin jentata ko moƴƴi hunnduko makko wolta ko moƴƴi o watta ko moƴƴi madama ɓernde nden boni si ɓernde neɗɗo on moƴƴi tere makko ɗin fof waɗe ko moƴƴi idan haray o maako nelaaɗo ɗo sallllahu alayhi wa sallam no holla e wondema piiji ɗin ko ɗi tati koko dagi tawa fof no anndi ɗum ɗo no dagi e ko harmi tawa fof no anndi ɗum ɗo no harmi e hunde wonde hakkunde ɗon jilɓunde ene kaka dagi nde ɗo jeeya kaka harmi to haray kisiye ma on an julɗo on e mum ko won ɗum ko pottitagol konko jiɓuɗa ɗon da ma yaribuka ila ma la yaribuka kala ko yahuɗa ha sikkitiɗa est ce que ɗum ɗon dagi ma dagaki terto ha anda no dagi oɗo qaida kala ƴettuɗomo o yaadi e makko kala ka o yahi o wukkata ko probléme ma ɗum kaɓe maaki ɗon al ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali alayhi nnas ko woni bakkatu ko konko ŋaañi ka ɓernde maɗa añuɗa nde yimɓe ɓen andata ko tawata fof hiɗa mari a yiɗa ande ɗum ko ɓuri hewde kon haɗa bakkatu no e muɗum idan haray ɗiɗo piiji jilɓuɗi neɗɗo julɗo on darande makko nden e muɗum ko honɗum ko yo o woɗɗitoɗi ko waɗi ko harmi kon ko hunde bonde hunde lorrayde ko waɗi en yawata andude ɗum ko ɓay ko sey uma anawi ko bakkatu kañum arata tum yana e ma lorra wa awa poussére on ka yasga wona sey um hissi na hunde so'etende si tawno harande ko hunde so'etende harayno moko mbaɓe ɓuyno pottinaka kono jama si hara bakkatu ko hunde nduɓaynode ma hunde tawata si nde yani e neɗɗo yiɗomo anda e oɗo waɗi bakkatu harayno sikkaɓe ko makko mbaɓe ɓuyno tawa jakanama ko mbawi kene kono Allah subhanahu wa ta'ala hikma makko on himo waɗi rido a faljay sina a yeeti yimɓe ɓen a falji an tun aya makko andi fi hon ɗum fi mo falanama teddungal fi a ruttito o yaafama hara goto andani ɗiɗo piiji jilɓuɗi haray woɗɗitagol ɗi no hananma an neɗɗo julɗo on fi ya hisin dina maɗa kan e teddungal maɗa ngal woɗɗitoɗa piiji harmuɗi ɗin ari e hadis nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam goɗɗo goo ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wondema haray o ko harmi si neɗɗo rentaki e muɗum o heɓe probléme on andi e piiji ɗi jogiɗen ɗin fuu piiji so'eteɗi ɗin kala ko ronkuɗa wadde ko haani ɗon a yiya ella on kisan ka yahu ndaara otowal ma isan si ngal lowa toon gasoil ndaara toon o yaltata yahay ɓay to hingal haɗa gasoil sa lowi toon gasoil antigi anda waɗi ko wattaki idan ñaamugol ma ko harmi ma jentagol ma ko harmi ma wowlugol ma ko harmi ma waɗugol ma ko harmi ɗum no jogii batte e maɗa no jeeya e batteji muɗum ɗin ha ñaami ko harmi a duwoto haron ko Allah jaabinta ɓernde ma nde wuuranta waɗugol ko moƴƴi kala mokkere moƴƴere nde falɗa wadde hara ko a parese muɗum a heɓata doole giiɗe ɓernde ma nde yiyata haray ko yeɗotonɗa yide ɗe guide ma keneje ɗo kono ko yiyete giiɗe ɓernde ko fof a yiyata si tawi noon neɗɗo wumi ka ɓernde hara o wumi so neɗɗo wumi ka ɓernde hara o wumi hayso wonti guide mo yiwde par ce que piiji nafoji ɗin fof ko yiyete ko giiɗe ɓernde idan ñaamugol ko harmigol ko ɗum ɗo juyata e maɗa bi mana bonnay tere ma waɗana yamirade ma wallete ma waɗgol ko moƴƴi kon ɗum ɗo bonnata e maɗa idan haray ko ɗum waɗi oɗo hafiz ibnu mardiwiya o itte ibnu abbas radiallahu anhuma qal
تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا سعد أطعب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن الرجل لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السهت والربا فالنار أولى به. قال حافظ ابن مردوية وإت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس وي oɗo aya janganoma yeso nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ono yo yimɓe ñaame immorde e konko dagi ko min yaltino yon ka leydi. oɗo sahabajo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o immi o dari Sa'd bun Abi Waqqas o wi nelaɗo tora nelan Allah yo Allah waɗanmo du'a mum jaboto. nelaɗo maaki Sa'd ñaamu ko laaɓi du'a ma on jaabo, ñaamu ko laaɓi du'a ma on jaabo. ɓe maaki kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam mi wondiri on mo wonki anki woni e junngo mum. neɗɗo no ƴetta sayre ko harmi bugo ka nder reedu muɗum o wona balɗe capanɗe du'a makko jaabaaki, sabu nden sayre wotere ɗo. ɓe maaki kala neɗɗo mo huyre tew funti e ɓanndu muɗum tawa ko sabu ñaamugol ko harmi waɗi haa nden ɗum fuyri, yani ko harmi o ñaami maako ko harmi o yari, ɗum ɗo yarni ɓanndu makko ndun haa ndu ɓeydi seeɗa. ɓe maaki konko ɓeydi ɗon kaka yiteyaata. idan no hananma an neɗɗo julɗo on wattangol ila moƴƴa. oɗo ɓanndu ma ndu wonɗa e yangade fi muɗum ɓoosa, holtina sattuɗi piri, waɗa piiji, andu nduɗo fuɗɗode mayru on tawo ko sintira ndiyam wonno. ko yanganiɗa ndu wo, ko wakkilaniɗa ndu wo, ñande goo weete tawa kandu jiibe hay goto wata ɗum mum dana ɗum. gandal haɗatama ɗum, jawdi haɗatama ɗum, laamu haɗatama ɗum, hay hunde wawata hadde ma ɗum. a wakkilata ko ha tawa ñande goo weete tawana jiibe, a wawa hayso ko hombo de wonɗa, hayso ko ɗum waɗɗa. idan ta eto ñammina ndu ɓanndu ɗo ko harmi, ta ñammini ndu ko harmi, haɗete wawde waggol ko moƴƴi. ma dewe ɗe wonɗa e wadde ɗen ɗe wona dewe kene yankoje hara gunɗo on maayi fiw, ko tawata kon 90 julɓen hannde ko noon wayi. ka kene ko julɗo kono nder on tawe wona fi hon ɗum, sabu ko dagi harmona ñaamede. ɗum ɗo sendi en e attinoɓe en ɓen. attinoɓe wona ɗuɗere gandal ɓe wonduno, wona ɗuɗere ndewal ha, kono hari ɓe ñaamay ko laaɓi, ɓe golla gokkunni Allah jaɓana ɓe. hande neɗɗo wakkilotoɗo tawa kala moƴƴere yande ko opere mo tawa, kono hara hunde moƴƴere o mara fayde. mi wi seytane si tawi sagata wakkilike dewal, o inna ɗimmoɓe makko ɓen daare ko honto o woni ñaamude. si tawi ko ñaamata kono no dagi o taƴo fima few, ara o andi o gaynatama. kono si tawi ko harmi wonɗa e ñaamude, siɗa faala a juulay ha wa a waɗe piliyeje ma hora ha turoɗa. kala ko waɗɗa e dewal ma dama ko harmi wonɗa ñamde seeɗan ha jaka en ñande dawa ma wona worta. kala ñande o dawan ma fi ya yeddu Allah o wawa wallude wadde yedde Allah, par ce que ko harmi won ko ɓanndu maɗa momad dole hoore ma. aqulu qawli hadha wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟
فقال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني غدأته فلقيني فآتاني لذلك هذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. روى الإمام أحمد وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يكسب عبدا مالا حراما فيتصدق به فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله تعالى لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام. رواه البخاري. يتي الله سبحانه وتعالى oɗo allah mo tawi mo hannde yettede de yetta mo nemaji makko ɗin fof tentinen oɗo nema islam mo tawata kala ko neɗɗo okka so okka ko ɗum ɗoɗa ko ɗawaɗo nden toromo e juula nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓeygude maɓɓe nden e sahaba maɓɓe mo sinaɓe oɗo nelaɗo mo tawata no hanani e ye watta hila ɓeyden wakkilagol juulugol e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko moƴƴe mawde nde buy welsidi e muɗum juulugol e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam neɗɗo julɗo hana seerude e ɗum sabu hunde waɗa nde ha Allah juula e hoore maɗa nde ko hunde moƴƴere ni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki man salla alayhi salatan sallllahu alayhi biha asra mo juuli an julde wotere Allah juula e hoore makko yokke mum sappo ko honɗum ɗaɓɓata ɓuri juulugol Allah e hoore maɗa idan hebbine juulugol e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tentini kaɓe tentini ɗon kadi jemma juma e ñallal juma nelaɗo sallllahu alih w sallam no tentini ɓe juule maɓɓe de hebbine ɗiɗo ɗiɗi haray imam boukhari mo filli ka deftere makko o yitte nene aicha radiallahu anha nene aicha maaki wondema seydna aboubacre ni siddiq radiallahu an himo marno paykum gollohum kunɗo yahayno golla addanamo ñande goo paykum kun tawi toujours si yahi o golli o addi aboubacre lantoma konto ɗum ɗo iwi honto ittuɗa ɗum ko tawata mawɓe buy hande ha jaaka e muɗum si ɓiɗɗo mum o yalti yahi sino faala yo yeeyi dorogu sino faala yo jeenu sino faala yo waɗi ko faala o yonimo yo addane tum kanko ko ñaama si tawi ɓiɗɗo ma on jooɗike to jonnanima ko harmi a ñaami a jooɗi ka juuɗe a ƴetti jigorol ma a jooɗi ka wirdagol ko meɗonɗa wirdade ko waɗi na e diina ma kan ande renani diina maɗa kan idan ida haani yewtude ɓiɗɗo ma on ta addanan ko harmi si tawi a heɓal sina ko dagi ta addanan fiw simo andi ɗum e ma kadi wattanayla kono si a holli faale maɗa ɗen an ko yo addu tum no heɓori wo simo faala yo waɗa hoore simo faala yo janko simo faala yo jattu simo faala yo waɗa luutiyagal kala ko waɗi ha o heeɓi yo addane tum an o neɗɗo mo tawi ko ɗum ɗo woni nguure makko on julde makko nde nafatama korko makko ka nafatama hunde golle makko mo e nafatama sabu ko miran on o bonni sa a bonni miran o a waɗi tan ko laaɓi ɗum ɗo kadi tunay sa ƴetti ko ñamete laaɓuɗo kos a waɗi e nokkirgal ñoogue kono watte mo jonɗa o ñamata ka par ce que a bonni a waɗani miran laaɓuɗo isan laaɓugol miran on taw ko ñamugol ma ko dagui ko après noon golleji ma ɗi moƴƴa kulu min at-tayyibati wa'malu saliha ñaame ko laaɓi gollon ko moƴƴi sa ñaami ko tuuna gollata ko moƴƴi idan o addi o jonni aboubacry ñande ko aboubacry landaki mo par ce que o woowi pay ko o adda ko moƴƴata nden ñande o hendi tun o ñaami pay kum kum wi enede andi ko ñamuɗa ɗo ko hon ɗum aboubacry wi ko hon ɗum o wi ko fewndo jahiliyagal yani ado islamu arde mi waɗanno goɗɗo ndure yaagal kono naafi no wawi ɗum kadi goye haɗi mi ɗaynumo tum mi janfimo mi waɗanimo ndure yaagal ngal kono o yoɓalilan min serti ɗon ko e ngal ɗo mi yiiti ɗi o yoɓilan noon ko konko o yoɓilan ɗon mi addi ɗo ko ɗum ñamuɗa ɗo hande aboubacre ni siddiq radiallahu anhu o ƴetti sooke o makko ngon o naɓi ha ka dande o looƴiti kala koni ka reedu makko ha so immoɓe makko ɓe landimo aboubacre ɗum ɗo fof ko finde sayre ɗo o wi so tawi nde yaltali sina kayre o wonki anki nde yaltide mayka kono nde wonta ka reeɗo idan ko ɓeeɗo nelaɗo ne'i ko ɓeeɗo famuno diina kan e wawata moƴƴude se wa alno ɓeeɗo wayi noon si tawi a ñama e ko harmi a daga ha jaake
a wowle ko harmi a haajaka a jentoto ko harmi a haajaka a ndaare ko harmi a haajaka a inni ko a julɗo ko sama kala wonɗa yo taw hara bete a anda awa e yo wona a anda probléme ma ara ko probléme ñamuɗo ko anda kono hara a tewi pas ko awwoni tewade pas yeɓa dina maɗa ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e oɗo hadis mo imamu ahmad filli e woɓɓe goo itti abdoullah ibne masud radiallahu an ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam neɗɗo fajjitata ko fajjitande harmude yani a ɗaɓɓata jawdi harmundi ƴetta e konko fajjiteɗa ko harmi ɗon itta sadaka allah jaɓanima ɗum seɗa faala a darnita e juulirde seɗa faala waɗa e lekkol seɗa ala asa boyli seɗa faala waɗa kala ko falɗa allah memata ma dama koko harmi ƴettuɗa waɗɗa allah memata ɗum ɗon ɓe maaki a ƴettata ɗum acca ɓaawo maɗa si wona ɗum woni e jooɓaari ma faade ka yiite haray allah subhanahu wa ta'ala ƴettata ko tuuni lootitira ko tuuni lootata ko tuuni bone ittata bone a watta bakkatu addoya bakkatu goo tawa ko on montata bakkatu moƴƴa mustahil ko bakkatu on ko moƴƴere montatamo wona bakkatu goɗɗo goo ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e hadis goɗɗo goo wona sahihul boukhari ɓe maaki aroyay e hoore yimɓe ɓen zamanu goo neɗɗo wotaway haajaka ko o hendi kon koko dagi iwi ma ko harmi haaji makko ala yo heɓu tun kanko yonimo yo o heɓu imma no dagima no harmi ɗum ko haaji jommum toon non kanko yo hendu tun innatake ko zamanu me on ɗo kono o woɗɗa en idan haray ko hunde hande wattandila e muɗum ibadallah innal makasiba al muharrama sharru wa fitnatu wa ta'bun fi dunya wa narun wa azabun fi al-akhirah wa qad sahha fi al-hadith an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam أن العبد يسأل يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وإن المكاسب المحرمة قد كثرت في هذا الزمان وصار كثير من الناس بدافع حب المال لا يبالي من أين اكتسب المال وبدافع صحوة نفسه لا يبالي فيما أنفق المال لا يفكر في العاقبة ولا يخاف من المسؤولية فهو يأخذ المال بطريق الغش والغديء في المعاملات جاء بالله عند هري دي فجت لحرمه ɗe ɗuuɗi e zamanu mo wonɗen ɗo on hannde ɗeɗo fangitale harmuɗe go'o taw ko adna ɗo hiɗe wonde ne joom majje fitna e tampere a yaha e mooɓa ha sikka a gayni fiw ko an e allah woni on haɓude o hawja o hokkidirma e probléme wi yaha ha lanna few e ndir mum tampere e perdi watto e hoore ko fagtiɗa bakkatuji ɗin kon kadi sabu allah winumata rewɗo rewɗa ɗo o winumata waɗɗo waɗɗa ɗum sikkuɗa a heɓa ƴoyre nde hollata allah wawata gasude si tawi tun a yeddi allah subhanahu wa ta'ala a ɗaɓɓiri no ɗaɓɓirɗa o ko diyawa ma neeɓa kono sabbo probléme se wattani hila e nder saare nde wuruɗen nden en taway ɗum no waali e kene ko way tun hande zamanu mo wonɗen on ko ɗeɗo wonɗen e daaride daaritaɗe ga ko wiyete kon itibar ala goɗɗo fanɗi hande yaltowo jindatawa ko noon e darde ko fi taskagol oto koro jelu dari e hoore laawol ngol yeeyatake wattatake okkatake kon ɗo darde ngal ɗon aran ɓe ɓen haari si neɗɗo heeɓi probléme ɓe lantoma ko honɗum waɗi ko honɗum wonoɗa wadde ko honɗum waɗɗa probléme ha ɗum waɗi par ce que kamɓe ɓe jaɓi ko allah wi kon ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum allah liɓirtani probléme hoto ni tun allahumma sina hara taw ko goɗɗo e waliyaɓe makko ɓen himo jarde bo ɓe fi ɓantugol darde maɓɓe kono ɓuri heewde kon e jama leleɓe ɓen jarrabuji ko warta hoore mum kon sabu bondeji maɓɓe a yawi toto piiji ɗin yaha ha ukkoɗa probléme tawa hande kadi a jinda haron ka waɗa dow a haronka tawa yaltata ma o okkidirema e nawnare tawa kone ñaamay kala ko marɗa fi honɗum a sikkuno haray ƴoyre wonɗa e wadde allah no nangirta bani adama no hawni kanko wona ka sikkoɗa ɗo mo ardata o acce yaha ha sikka gasi few so nangema so nangi kadi futatako inna allaha la yumli lizalimi hatta ida akhadahu lam yuflitu kala neɗɗo rewɗo ko wonaka laawol alzalim imma zalimun li nafsihi aw zalimun li gayrihi
toñowo wona toñuɗo goɗɗo ɗimo mum tun ha toñuɗo hoore mum kadi ko toñowo ka Allah no nennana toñowo ha ñande o nangimo so nangimo futtako solution ho heɓata ko idan ɗeɗo faggitale harmuɗe hide wonde probléme ko adna ɗo de wonde tampere ɓaawo ɗum kadi ka laakara ko lette yiɗo wonani joom muɗum yalla dande ari hadis nela sallllahu alih wa sallam ɓe maaki yawmal qiyama si a hewtoyi ko marɗa kon siko 1000 francs siko 10 000 francs siko 1 million siko milliard ko marɗa kon a darnete landoɗa wona de ɗi mayɗa accuɗa ɗi ko kala ko heɓuɗa kon e jawdi e gurdam maɗa ɗa ñaamaɗi e maraɗi fof ala ndete fimuɗum ta siko ñaamaɗi alantaki majji de ɗi ñaamoɗa ɗin fof e gurdam maɗa na wiyete maali e ɗi heddinɗa a ñaama ɗin kala ko faggiteɗa kon jawdi a darnete Allah landoma min ayna tasabtahu wa fima anfaqtahu ko honno ɗaɓɓirnoɗa jawdi maɗa ndi ɓay a heeɓi ko honto dépense noɗa ndi ɗiɗo ɗiɗi a justifié ɗi haaɗi laaɓa poos si a ɗaɓɓirino ɗaɓɓirɗa o a heeɓi probléme so a ɗaɓɓirino moƴƴira dépense ɗi ka dépense ɗa o a heeɓi probléme ko ma ɗaɓɓira no moƴƴiri dépense a ka haani ɗon kadi sinno ɗum aɗa yaltata idan haray neɗɗo julɗo on no haani wattande yila hande e zamanu mo wuuruɗen on boyno sikka si acci zina acci beere haray alhamdulillahi julɗo yangal ngal timmi no woodi ɓe jeenata yarata yata ka baarji watta ha hunde tawa ndikka wonɓe toon ɗe konngol noon kanungol kono ɗen jogi probléme en innginay mo zina teddinen mo sirku ka ɗum no jeeya probléme ji min o zamanu ɗo en anda e oɗo neɗɗo ko musrik tamam ɓannen mo mawle moɗe mo makko ba tawa goɗɗo ɗa ko jeenowɗe raɗi mo inno ko jeenowo nan makko bani o kelɗa hakkude jeenowo e sirku o hombo ɓuri moƴƴude si tawi moƴƴuno maɓɓe si tawi no wi'e no moƴƴi hakkude jeenowo e waɗo o sirku ko woni moƴƴo ko jeenowo o haɗa si woni makko ba ka na ɗo mo sikku idan wona ko Allah walli en bakkatuji ɗi no suuɗi wattane yila o riba ko wona e gollirede tewagol pas ukka hoore mum e riba a lutta e probléme adna e lakara sa renaki rentoɗen e riba rentoɗen e moƴƴina uyta e janngude waylu lil mutaffifina alladina ida ktalu ala nnasi yastawfuna wa ida kaluhum aw wazanuhum yuksirun mutaffifina mo errude mo centimétre mo sogonal mo cuɓal fof no tawa nder ton kala ko mesirte kon kala ko peesete kon sa uyti haysi ko garam goto ko haani ɗon aɗa ko mutaffif idan sa jangi waylo lil mutaffifina ara a huuɗi hoore ma mo eti uyti ma peesi uyti ma mesiri uyti a yahi a waɗi 23 yar a windi ɗon 5 a windi 25 tawi ko 23 waɗɗa nder ton ka mutaffif sa waɗi 20 gram woni nder ɗum ɗo tawi ko 18 waɗɗa nder ton ka mutaffif kala hunde nde uytuɗa ka haani ɗon haɗa ka mutaffif idan ɗum ɗo haɗa wonti a waɗi hunde dagi noon ne a wattinde harmude haray muskila mofte ɗen hannde no jeeya e ɗum ɗo ɗuɗugol julɓe tawata hay hunde ala ko ɓe waawi hay hunde ala ko ɓe genata ko ari wakkati woppataɓe rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabu rahim allahumma arina alhaqqa warzuqna ittiba'ah wa arina albatila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى أن تبدل أسرنا يسرا وفقرنا غنى وضعفنا قوة برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين